Jordan Team India rok tai dikan mes panjang thak ja dikan border Gavaskar trophy mes panjang thak ke Travis no marken 0 by out ma khainai Jordan Australia rok tai dikan mes na pain thak ke jasprit bumrah by porabrak samna ma khai jasprit bumrah no brok ma mesen nai tai akatarsi I had jasprit bumrah to face him khoroksa borok omai ke ang jasprit bumrah naisleu ang bonaisle bong kha je yagra bowling ni Wasim Akram si so basically chana thangke Wasim Akram to debra bowling si jasprit bumrah ke yagra bowling Wasim Akram omai ke sa kata thank god ban jara pro kurang bon jara for tong da uma wana bo ekdom dangerous bowling ang bon bolang tong na mus yang bo face tong na mus hini omai ke sa ka Australian opening batsman omai ke sa ka Justin Langar bo omai ke sa ka jasprit bumrah ni bong la tokan kalai kha mane nung imang hamya nungman omai umusuk jong hin bo sakata jasprit bumrah pura ekdum dangerous hai ni bo sau actually chan thak jasprit bumrah le pura ekdum dangerous no hai Australia rang chung tang nai thak pura best bowler tong pet coming Mitchell Stark Josh Hazelwood tong haipon India rang na je tong bang na at tin jana jesu bowling korapon rok jasprit bumrah ni gana yathak tolapon thangmiya jasprit bumrah yathek tola jora phan brok thangmaya nokta sungiman bahike nokta sungimano Mitchell Stark pet kami bang mili ni para sadu ke naman jasprit bumrah ada ka saijung si 21 ke nau nokan kogno puja se ang seman nong nanya ita border Gavaskar trophy nanya ita puila match 5 wicket second match 3 wicket third match 4 wicket pati 6 wicket pati 3 wicket jadi ni himia tangme jasprit bumrah unfit hinge semi si Australia rakpang tai dikan match thon easily pai manai jadi aja jasprit bumrah fit hinge Australia je India no match na belekin habu do ong nahi si tabuk suk jara toi je 2023 থেকে 2025 WTC ni ar je race chung 9 ke jasprit bumrah 13 ta match thongjang a 13 ta match bisingui 66 wicket najak jasprit bumrah 4 wicket के 3 बार najak 5 wicket के 4 बार najak Indian ong jitane highest wicket ong khao je Australian against na ne among ka jasprit bumrah pura history create khaikya tauk suk jara toi je Indian ni tauk suk jara toi je Australian khilaf jitan je wicket kabang na nai jasprit bumrah pura world record khaija khaisi je Indian ong ita jasprit bumrah najak 53 wicket Kapil Dev najak 51 wicket Anil Kumble najak 49 wicket Ravi Chandra Ashwin najak 40 wicket against Australian khilafata bumrah santhak pura next level hai bumrah pan asu simia 2023 je India versus je England ni match kuri je ada ka jasprit bumrah pura 20 wicket najak tabu kha India versus Australia ni o match wo hai je jasprit bumrah 10 wicket najak Australia India no bufro match ni manai abnok size man je jasprit bumrah kuri ke simsi India no Australia match ni manai hai ang kabang match na belekin habu dubo ong na haisi India ke japro Australia match manai japro bok Travis no pura 0 ke out keman apus India rok Australia no match na ni chance ong pung na ta kabang ko okay let's see manai later the next duita match tong a match ni bising wi sabo pairiman Travis de Australian pairiman ko na jasprit bumrah si India team no pairiman ko obon jong manai laita nokta masuk dolok angka kan jasprit bumrah India timna kam ke pai ri mana winner khai mana nokta masuk nok dolok comment khai sate